Tugarutse mu mujyi wa Kigali muri Tour du Rwanda 2025 nyuma yo kuzenguruka mu ntara hirya no hino. Tugarutse mu mujyi wa Kigali ariko tugarukana intsinzi y'Abanya-Eritrea ho Nahom Elaya akaba ari Umunya-Eritrea yazaga gutwara agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda kagurutse i Nyanza kuri no munsi kerekeza hano i Kigali kasorezwa hano kuri Canal Olympia akaba Umunya-Eritrea ari ukegukanye. Ni imibare yasomeka ku Banyarwanda. Iri siganwa rigitangira ku kilometero cya 10 abakinyi batandatu barimo Abanyarwanda batanu bakoze breakaway bava muri peloton. Twe twavuze mu gitondo tuti aya ni amahirwe ya nyuma ku Banyarwanda, ni amahirwe ya nyuma kuri Mugisha Moise, ni amahirwe ya nyuma kuri buri umwe wese w'Umunyarwanda wifuza kuba yakwegukana agace akari rwose muri Tour du Rwanda, cyane cyane ko hakinirikaga Mugisha Moise hano yari atwaye agace muri 2022. Hari ibintu byinshi byavuga ko Abanyarwanda bashoboka gutwara kano gace. Byarangiye rero bidakunze ku munota wa nyuma kuko Mugisha Moise yari yateguwe ibintu byose biri ku murongo, agera Kicukiro ari imbere, agera Nyanza ari imbere, agera Sonatube ari imbere, agera hano Gikondo ari imbere, ndetse yaje gusigirwa hano hepfo cyane nibwo waje kumucaho aho uyu Munya-Eritrea Elaya yazaga kumunyuraho birangira ageze hano ari uwa mbere yamusise amasegonda 22 cyane cyane ko Mugisha Moise yaje kuba uwa kane ku rutonde rw'uyu munsi. Ntago ari ikintu cyonyine cyahindutse kuko Fabien Dube nawe n'umukinnyi w'ikipe ya Total Energy akaba yarigeze kwambara umwenda w'umuhondo turi Kayonza aza kwiha mugenzi we Delbove bakina mu ikipe ya Total Energy, none yaje kuyisubiza yayitwaye cyane cyane ko Delbove baje kumusiga nta nubwo ari uwa kabiri, cyane cyane ko Enoch Murublian Umunya-Eritrea ari we ufata umwanya wa kabiri kuri maillot jaune aho byegeranye mbere uko bakina umunsi wa nyuma. Birumvikana rero ko yaba Mugisha Moise yakoze cyane uyu munsi nawe akaba yatangaje ko yarizeye ko twari no etape ariko ntibyakunda, mu gihe Fabien Dube nawe yishimiye ko maillot jaune yongeye kuguma mu ikipe ya Total Energy mu gihugu cy'Ubufaransa mbere yuko hakinwa agace ka nyuma kazakinwa kuri kino cyumweru kagurukira kuri Kigali Convention Center kagaca mu mihanda itandukanye ya Kigali ari nayo izakinirwamo shampiyona y'isi. Umuhanda uzakinwamo ku munsi w'ejo uzanakinirwamo shampiyona y'isi y'amagare iteganyijwe mu kwezi kwa 9. Oui, bah aujourd'hui on savait qu'on allait être attaqué dans l'ascension finale. C'était une ascension très dure avec les pavés. Il faisait chaud aussi. Et voilà, je savais que ça allait être difficile de suivre le vainqueur. Il est vraiment plus fort en montée, mais je savais qu'en gérant ma montée, j'avais moyen de m'accrocher et d'aller conserver le maillot. Malheureusement, on a Joris qui a été embêté par des maux de ventre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il était un petit peu en retrait. Mais bon, il s'est battu jusqu'au bout et voilà, je suis allé chercher aussi ce maillot pour toute l'équipe qui s'est battue toute la journée, en passant par Lolo, Baptiste, Valou. Ils ont tous donné de leur personne pour nous placer dans de meilleures positions possibles au pied de l'ascension finale. Donc tout le monde a fait un super gros boulot et de pouvoir garder ce maillot jaune ce soir, c'est une belle satisfaction. Ubwo rero reka twebwe hano kuri Sports tubakomereze kubararikira gukomeza gukurikirana ino Tour du Rwanda hano kuri Sports no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ushobora kuyikurikirana hamwe natwe kuri Sports.